Good evening, Northeast Window-gi Northeast Dialogue meeting tabiriba singbu taram nokchuri akhoi haukiba numit khara nisigi mamangda haiba tare akhoi maha team Ministry of Home Affairs ki team AK Misrana luchingba lead tawba khoi Manipur da thumki habidi mahak masamak so khoi gi Naga Peace Accord ki interlocutor orini masidaida akhoi SIB gi Joint Director Mandip Singh Tuli loinana akhoi SIB Imphal ki Joint Director deki Rajesh Kumble akhoi loinana akhoi Ning thau akhoi gi kanu sanan jawba dei sembagi khoi sangaida numit ini haiza 2 times haiba tare laiba team sina akhoi gi arambai tengol lamdam se thoibe irang esta akhoi gi chauba akhoi gi thongdang ama lori ba haiba tare arambai tengol ga anira unaki akhoi gi lamdam sigi law and order socio-political condition laid irang myam si yengsinna ba haina lakiba akhoi gi team sina arambai tengol ga akhoi 2 times unakhra matung da January gi tarik 13 nimis saida akhoi gi arambai tengol ga akhoi gi Manipur gi legislators sing MP MLA minister yauna kauraga akhoi saida punna wasak minaba masida maru point taru khaki warep se lawki haide warep sing sinimi tara mangani ki manung da akhoi onthoknaba thabak to onthoknaba hotnagani haibe pose thamkhra matung akhoi yamna kanna irang sigi waroshin puraknaba solution puraknaba akhoi na kanna tanaringe khanaringe jeraksta haizaba tare ko ngasi ji Imphal East ki Khamenlok ki area amada se khara chatnaga leiba akhoi gi santang sidaida akhoi kuki khulai paiba singa akhoi gi Manipur maitai haiba tare akhoi gi village volunteer ga kanna ku thokna khre masida akhoi gi moi gi miyoi mari sire adu makhata na akhoi siba gi siba su leram baya haila du tap chama confirm di oidri loina na akhoi gi maitai akhoi gi village volunteer se ani sho ani ahum gum su haiba paw se leire adu basi lakning budi relate tawning basi akhoi makhata na leptana khu thokna ri haibani hauzik pawba tension sin nem thaba leitri haibani hiram masig mari leina na akhoi ngasi khana leina na bei damakta akhoi gi dialogue ki topic ona thamjari basi fresh gunfight conflict intensifies haiban nong nong akhoi gi nomai kapa ja hogalakpa aduga akhoi gi irang ji kan khalakpa haiban hiram masida khana leina na begi damakta akhoi gi studio da hujik lengsin duna leibire akhoi gi kai khunajirba panelist ni di ahan bada Sonamani Potshangbam Socio-Political Commentator Pabung Bahan bada taram nokchari thagatchari Surbala ani subada lengsin duna leibire basi akhoi gi kai khunajiri oza Paojel Chaoba Executive Editor the Frontier Manipur oza bu su taram nokchari thagatchari ai hang ba dialogue ki kanosi ai oza Paojel Chaoba laktige ozana journalist ama soina ko editor ama su oina ko thambiu za hairiba ko gi January gi tarik 13 sidaida ko gi khudek bi khara kan da longkhiba warep sing si 15 days ki manung daida akoi thabak oina on thokna baina sigi mafam je thamgra matung daida ko 24 January dagi di akoi nimistai para kan da ngasi 27 of January nimit mari di chat khara kan da 11 days left nimitaram thoni lehaure hairiba se da ko state government ki side gi ko gi kari thabak paikhatpa haiba tare ko akoi akan mong da changsil pa thabak paikhat pa se ubibagi kari ki leibagi osa se ahan da karmai ding bibe osa ai di taseng na kan da di thabak se 15 days ki mandate ne mo de period adu bu moi sign torame aduga hangba yaw bofam di numit 35 ni manung da makoina kari gumba thabak se lotion mangam bagi power du laita gadi han lotion ri kai no question lai adu ta gadi tang 35 numit 35 ni da akoi MLA amadi ministers chief minister yauna hoji ga haiba irang sing se lotion gani haiba kano myam se wall fencing to wa adu gumba hana thabak tu di hana di sathadun leibra plan na yorabra adagi tongan ba charter of demands su gi abrogate to ko ha myam thamme myam sigi pot se hoi demand adu masig se thabak ta translate torok haiba se pi di matam du ha uta ga di ngamaga di yam phare adu ngamda ta ga di ke do haiba gi wofum male adu numitra wani ngam ta ga di nangai di ke do le gi ha question am jo hang pu su ya aduna hojik se akoina yenga do se akoi we expect the best side there adu positive point le however we should be prepared for the worst kai gumba ya ka ta ga di makha ta ba kai to buda ge have du gi tongan ba makoi gi kari haijaba ta plan of action haijaba ta kai to we kamain to we natraga makha ta na amu han kangla da ko do ribra mayam se
नत्रग सेंटर दा तक्सन दोबरा करम मखलगी मखोयना करिगुंबा डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड सिंगसे एक्शन द ओंथोप ngamdab taragadi makhatana kai lakdagi haibduni akoisu yengse aduna masidi tasengna harakanda de center gi response amadi center gi magi apam pam dasu yamna leibra in khale aduna masi center gi matung inadi makoina kaigumba any makhal gi thabak tawge haiba taragadi akoi state apikpani adagi kai haija batare economy su yamna hoji yam kana issue na leiriba akoi senmit loan haija batare achoba lana mane akoi thengre ji lan ji akoi gi nongmai kap pakata su lan makti economy su lan ne kan lan haiba se akoi gi paisa sales ange sales angban na cha dabi ade khulai nungnai wari leri adagi magi logistics daka leini ana sale lan to haiba se manipur khakatagi na wasu na ti atop lam lam jing ji da atop states in the conflict leri area sing ji loina mo last di sale gi thabak na haija batare ana akoi ji hojik leri economy sida di manipur gi hojik leri economy sida di akoi myam se yamna awaba saitheng amada leirabane saitheng ama haiba ji karam saitheng no haba kan da sen leitabagi yengbiyo akoi gi potun phamide hauna auto thobode hauna akoi gi pharmacy haibi gera adagi atop tongan business akoi gi sana sabo gera amo gera every more of akoi gi entrepreneurship enterprises adagi nomagi charaga talaga chajariba mayam se hojik yamna awaba fem da lemni many khwaidagi sathina masigi brand phangisidi akoi gi relief camp ta leiba mi sing nen khanje moi da kai thom ngadagi haibase akoi khanba wai adu mathawna su yam leini khale kegam adu gi masha do khangma ngamise khuna yamna maramdi makhoi gi leiriba hanagi normal life haijaba tar moi gi occupation makhoi gi sen tanbagi avenue sen tanba le taninga le ta su puru ge han lekai dagi solu yabagi khudong saba amata leitram na haijaba tar maruma pangsing upai leraktrabani aduna masigi leiba akhoi economy da impact pireba sigi su achoba lan phamamne na ain lawje maduna akhoi gi se tasengna haijaba card charter of demands mayan bi lengoni masi marta akhoi kunaina kanna khanagadaba amadi political leaders na khanagadaba akhoi gi bureaucrats haigera akhoi businessmen haigera or atopa interested parties sing sing yengadabudi akhoi khanariba lanse sonariba lanse kyam kuina sonagadoi no haibasi tammangam dramnina tang 35 numit 35 ni manungda akhoi gi haiba charter of demands sing se pirakani haibadi ai tasengna haijara kandadi yam skeptical oi adu pirakadi yam pare makha tabdadi kai kyam kuina akhoi ji masigi haiba fight se escalate torokini kyam kuina leigini maramdi akhoi highway anima akhoi na control to ngamde government to godabani sigi posing se akhoi gi chana thakna bi polam singsna nomagi maman sum wangkhalai maitei chengi hujik chang pothokpai chang watpra anatiang wala mani kg de lupa 50 pire ising phangilaktre adagi masing tongan ba larik lachu tamukpagi health care gi adagi social security haijaba tare masi lega tagadi miyama thengnaiba lan se su akoi pukki chakhau gi lan ama lai haijaba tare kamain tawni hingani kamain tawna akoi mayungnin lan taw haiba se sales mu thautai aduga tawriba demand sing sida tawringai sida akoi khanari sida tungi akoi guji leiriba economy akoi miyam as a akoi society as a community kamaina progress tawgadage haiba sigi yamna achowa ofam yam khanam thoi at the same time hoi ahama question du ge how tagadi mandate ama pirabanina masigi mandate se makoina haibadi politicians sing kyamna akoi athubada haibadi timing am su pire numit 35 gi yamaktre hojik numit 32 de ngai aduna masigi matam sida akoi gi tawba ngamni haitagadi well and good adu ai gi oina di as a observer haijaba tare kitang skeptical oi adu kay ngamni haitadeng sa hain han taw kai gen khale so akoi it remains to be seen kamai taw ge si yengmena se pabung dalak chege pabung ozana su oza Paojel Chaoba su phajaba point sing thambi grade 15 days gi manung khidai da lotion ngamgani habigi post lai taragadi hana mamang da
ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ NDTV ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ एंकर अमदे मरुप पाउजेल चौबा एडिटर इन चीफ अखोई ब्रजेन ड्रोनिगम्बम अमदे मालेम ताबिरिबा पुनों पुसेन कोक पंजरी आई मरुप पाउजेल चौबा ने इन ब्रीफ ता हाइगिबसे यावना मरु ओइबेनी आइसु फुल एंडोर्स तव असिगुम्बा इशू असुक चाउरबा इशू सिगा हप्ता अनिगी मनुंगदा असिगी प्रॉब्लम से लोइशनगनी और अखोइगी memorandum of understanding or the government of Indiana final decisions ama piba khotpa it is next to impossible ai malana lobi ganu masi procedure haibase akoi khangda na tobani hoi pressure mounting pressure haijoba kochaba approach is nium chumi hapta ni da asuk chawru issue masi government of Indiana masi ki chakri bala iba miyo ohum dadi just makoi sina preliminary akoigi kari hani akoigi study to lak pane special director IB mai matakta director IB lady mai matakta government of India gi akoigi home secretary masamak lady yes DIB home secretary ga rank se more or less money adubu home secretary he represents the entire country home secretary represent taguni home minister chekani DIB chekani moina loin shema thar kola loin policy making the akoigi government ki different sections mayam lady prime minister ki my knowledge ta product yaroi cabinet ki discussions cabinet approval log ta yaroi modi ya akoigi pioneer ga makan department masin na dali sipono si loina ta to ka sin to kari possibility lei kari visibility lei oithokpu yabra oithokpu yadabra kari tawra phagani haiba khotpa masi yam matam yam changani angapun matam changani masi koi patience lebetai arambai tengol ki ichinausa ichasa issuesa adomna pokat pireiba adomna thauna padana nupama oina Manipur machama oina mitei machana te Manipur macha oina Manipur ngak poi tamakta laktana special director IB or my team laiba Dr. Mandip Singh Tuli ai friend ni jamna nahani akhune thok tok da my SP ni gang tok le yamna khangli ko ma JDS sa imphal zu armani Rajesh ko gi kumle ma ko gi IG reng da lakpani ma ti sigalei bani mo ko isin laiba sin phajna briefing to na khotna moi matak tu samu mataki ung leiri do hekta haire hekta dukan le poche pasha putog leiri ga porke do natti aduna icha sa ishusha patience sai ba khar khang batai shaubu sungai yade naron punamak imai ben ichani cha punamak shaubu sungai yade hana kuna lenga ki mokokta akhona ngang base lenga ki mokokta honorable chief minister the minister napam thado noi mi oiti adu akhona ngang punamas akhoyam ikai re hojik akhoi la le ai train la le haijege ayam gan hai nu pa tho manna na to se yade ayam lun toi mapu man se nu shibi gum toi as a brother oina as a lenga ki mokok ne khram jiri adu mai makutta karim the power leram dire 355 articles sina mangud upon mam pidin leidem internal ki state ki manungda thoibal or loan order amadi mapandi aggression or aggressor changiba akhoi angakpada akhoi tangduletan leitana paina landong changibe singshi mone Manipur government ngamdaba ubugum tobasiga tuminna mohimasen jaraga India ki संविधान matungina 355 article lesi mone pusalla thamam ma kona khangi jare aduna masako yamna ahai Paojel Chaoba na hibigi ngasi mathangi step akoi kari tawsigi haibado masang ngai bata masangi step ta ahamba pistol na kape yadre adidi nungma ye chobuna mu kape yadridi amu akoi LMG na light machine gun na mu kape adu yadridi amu rocket propellant grenade kape adugu manattaba akoi na loksingda masi kaubigi nu Manipur praja mayam
अखोइने थेंगनरिब मियोइसिंग चिन कुकी जो हाइबसे मिचम नत्ते मखोइ कोक से यामना वांग्रबा अफबद नत्ते थुगाइबदा अदगी मिंगोदा अकाइबा थवक तोबा मिगी लम मुनबा अदगी मोइना मीना नुंगपोक्तिगी नुमित थोई हाइबसे मोइना भारत सरकार द नुंगचुप्ति थोई हाइदन मरी जेलिबनी मकोई मी से गवर्नमेंट इंडिया की डिपार्टमेंट पुन नॉर्थ ब्लॉक खंगदे साउथ ब्लॉक खंगदे शास्त्री भवन खंगदे रेलवे भवन खंगदे योजना भवन खंगदे अदु भवन पुनमक से लोइन मकोई मी से अनि अनि अहुम मरी मरी मंगा तरा से लिसिंग लोइन ना अखोई समना हरगा इन लंगगा ना फाबदौना इन का मयाम दलोन लेग्रबनी अखोई मी अनि अहुम बो लेरम गुदर लेरम मोदल थाजती लेरम तारस अखोई दिल्ली लेरस अमन ngang रोय ऐदि गवर्नमेंट सर्वेंट ऐबद याउ या देने से मणिपुर द लेरिबा कोई ब्यूरोक्रेट्स पोथा गिरु मयम अचु मयम ऐ दु जोग या पुंतिने ऐ से तो रुतार ऐ सो हरेस कुकी नु ऐ लाना लोगदरा मिजो नु लान लोगद मिते लम लो सन कसो काई देदा ऐ के दोरे ऐ कुकी से जनरल चकनी लुसरी जान से मिते ति कसो काई पुंदे सरात खंदे पार्टी मदे चा काम कौरु पिथा ग थे मजाबा मिते ने अखोई दे दुगी लम चल्यो मीगिना पृथ्वी अपुन पुने मक्सिगा मखोइन ngambase kyam ngange haibada united nation bhau crowd funded haidar tawrga paisa se but cross tawrga american baptist church council very powerful in the world adu influence tawrami united nations is the leader member ladiba muse stop to house manipulation tawrga moidana minitra manga wangangali akoi middle minute ani hidangangali moin tawrami se jingbiu modigi hendok ki european member of parliament daka masi khomjel laga miss Fiona Bruce Rishi Sunak prime minister maki special envoy of nupi lady sama mayam gi world gi associations or dharma gi matang da civil society matang da kariguma issue ma achuba tarakpad mas special envoy na thamaga nang na mas deal tagutumi nan mas thigitam na mang box mon manipulation tawrumaga miti na lon hat pani miti na mohi church man thugai bani tamdali ba khui moi chakhot pani akhuri jungle li bani akhoi loin katna hale khole wrong impression of European member of parliament this Fiona Bruce had been nupition member of parliament man of wrong impression pyramid udur kam stik haibada delhi da jmoy I akhoi in langaga loina department pun mai gi mission loin legrabni akhoi de leite aduna makhone tawnguduri sajak tribal community gi mi khomam gani hek hairu raga manipur da COTU koba group of mohan sagale COTU sina community on tribal union haigum to ineko Paojel Chaoba aduni ko COTU ka se pukhalaga naga mayam ka se khomjel laga atei sagi se khomjel laga COTU community on tribal union ka sairaga naga singsid khar pangbagum tawi moi chu khomjel laga loina khomjel khoi loina ton meditation tanthok na mai tawgadu naga mayam sin mone tawri sin khoi bi suan apung sijina bani haidana adu mo se hona bangam CBSE gi tamakta school mayam gi taw mapam marang khangdana moina hural laga moina soibu tor namthak tor government of India the CBSE ondok pangami even office gi pesambo bank di pesama pesa so huran base torga moina chin garga modu phagan u kana haibu su yauri moi khun mayam nagai khun mi kun mapan ge khun ga dum koi khun ni kai dan ka tawsalam ba haigu mo se angak pani aduna sampatna hajar bada numit tara mangani da oi ghrabadi yamna phai Paojel sab ai masa ishi thajade it will take long time akoi patience leba time ato koi honobadi lepa jate government of India ta haji koi yengdaba jate suman durbin noni yengdaba jate akoi education minister or external affairs minister su lady mangda sinabam thoi akoi mana sinigatam ni karino movement tawri base kadai duna tawri base haji te koi union minister oibe tarose first Mr. R.K. Ranjan minister education and external affairs minister nang mite yemani nang mite gi tamod yengo India government gi the lerga as one of the minister mo ina lo kaina thabak to haiben nachide ai khangi you are also part and parcel of the government of India adu laingak se pung kai karakpa ai gi jati pun muthalakpa halakpa toriba movement se ashibahudi adom ne khangbam thoi manamadna koi patience libam thoi secondly
government of India government of Manipur adom su akhoi mayam na ngang ba khotpa to ba khol akhoi ai tarap ti ai ngapi haijege adom gi asoi adom the power lo thokyo ka kham da na to bani adom su hajde to min leibe jatre government of India se matak ta adom ni jangjang da bani hajik honorable chief minister baliba government punam lani khange dana akhoi de mi tara macha ma chani hum hat pa chike su kaite haming kakpu gum jatni adun mon numi khudin ka hundo ku mu jatni adu government of India na khalli do khanba khandaba government of Manipur you will have to reply it you know it you cannot reply it because you are afraid adu yate do adu ki tamakta hojikti akhoi government su civil society organization su ima even punamak chhatra chhatri punamak iho hobiganu iho se unnecessary da akhoi lambi thingba khotpa wo to biganu jamna kok thadaraga akhoi gi thengnagadar mi ose jamna sathegraba moi makok se dunia gi phatta punamak se loina moi makok to loin leikrabani akhoi be tararak jon chaba ngamba jolga mohina akhoi bu chathoke torma chahog da badi hingo wei wani ade makoi thengnagadar mi akhoi de lup nupa khangde nupi khangde ahan khangde media gi khangde ka businessman khangde government gi thobu bam ko khangde MLA khangde akhoi mayam punamak amana mai ijjat to nasi particularly ara akhoi gi arambai tengol ichaisu punamak nung tobri do we appreciate you go ahead tobutedi it's no discipline number 9 ko leit basung ayati nakhoi bi ko full support tobi government should support tobi everybody support tobi what you need only tangdo leitane ing tapna tawba khotpa sen thumnei darkar le kari mayam do open likhayu kesho kaide karim ta kai noi huram banete noi noi lan noi paraga lan chen mi paisa mun bante patana khai na pigani kari pirote pigani akhoi tamok ta lepa nga bo to birimni adu noi di yamni ing tapna leibe tai nakhoi advisor bu bhajan noi be advice ta hunbiu shauningi hai do noi tara kun ta ai akhoi group ta laktana mim na laga nomine tap ta kapsel adu kari kapoi diga adu kun puthogi mote chama che puthog lantheno adu to biu natanam public na yam na thajaba saruk adum na thammi base base manghan bigano akhoi ni jam respect to wi akhoi jam ikai kunu jan urli government su kariguma arambai tengol na naron singchina tawri base achumani khallabadi government su makhoi bu mohi bu support to bham thoi makhoi be protect to bham thoi achumbai tamakta ad government su mohin ngam do thok to India government da push and pull amati matam punamakta hidi government India khudu mithin gudum noni yengdur mi file kadai chekhre adum tamakta Delhi to lady one commissioner is the resident commissioner what for he is government akoi hangjaba jabra ministry chapengam de atingam de this dear sika they talk they are all junior officer commissioner number lady he is an ambassador akhoi tamakta rashtrudut ne Manipur gi bhavan da leru what for he is he should be assigned he should be attributed nangna file punu yengadabni nangna kadai di challi home ministry kadai challi education kadai di challi athority department kadai challi what is the news where is the file is moving haibam laldoma hajik okay Mizoram leru chief minister oriba 1977 ge ma IPS officer ne ma prime minister le me Delhi mai makhutani man loi khangi mana loi minister prum loi khangi kari torungani kari tobungami haibedo adum khangasi akhoi na sigagina sakmai bho chatning daba imphal manung siga loi loriga achobune de khanbi gano mi Delhi akhoi you know America London atete puna mose loine in paw loriga loi masi mai manera tori nati mokhoi thengna ba tarabadi government you will have to be proactive you will have to be very strong hajikti government na sikai ba tarabadi Manipur lenga pobiriba adom the loine masi blame lakani akhoi ne akai ba hai hiba south na hai hiba lale akhoi haijararoi hajite akhoi miam strike to ba procession darkar li to ba tobigulu ko masum de kulon haijage karmain tong na tung li akhoi point mem pi khibodo masita karmain tong ohingdege jareng kharthun ohenba khangba haijaba changjaba nunjaba masi yam darkar le adu arambai tengol naha isai sungatani nohe yamni e kheba ngaktani shiba kidung ngaktani thagachi adu shi matangdadi nakhoi government gi hen power le nakhoi na tawribani na
नखोइना याम अमुकसु कोक थाददना इंग तपना अहलमन पुनमपु खोमजंदना शाउदबा फिंगदबा पुन चेनब तौदबा लोइन मी पुनमसे लोइन खोमजल अदोंग तुंगदा कोई लोइन कोई चचगे अदुन अहमबे राउंड सिमा थमजगे थाकाजरी पाबुंग पाबुंगना यामना फजबा फम याम मरिक चुमना थंबीखरे पाबुंग मथंग से ओजा पाउजल चावदा लाक्चगे ओजा कोइगी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अखोगी लांबा कनबोय कंबु टीम दुनसु सु लौथोकपसना अहानबा कोई खोंथांग ओइगनी हैना कोइगी सिगा फम से थंबी की बलोना ना सी मक्सो कोइगी होम मिनिस्टर मसाना सु फोंथोकप लाइख्रे हाइजब तारे अदु सु लोना ना अमखतंगदा नहनगी अखोगी अमरोइबा पॉइंट तरुक तुदा यावकिबा 1951 दा बेसियर ओइबा एनआरसी चना हनबा अदे कुकी लौबसिंग सु लौथोकपा हाइबसिसु कनोने अदु मस्तेदा लाक्चनिंग बसे ओजा एनआरसी अदगी दे कोइगी सु as locto have a demand say masise masida akhuna karamaina mase support tawraga de haiba tare masinga simaksu adum fresh ona thoglai ba haidari fugak ta kano gidasu akhoi khai dasu duga sum samain chathaba taraga di cookie sing na mai kai myam lagi sum lan darak pa ya bagi possibility se adum lai haiba tare duna haiba akhoi nrc kwade maru orba su sing se koina locto have a demand se masika maina support tawraga di koina haiba to irang se balance se lefan ba ya bagi khudong cha ba lai gine se kibsi karamaina upiyo violence lepan bese khoi khut leiti violence ti taseng na ha kan di nahan da gi mu chathai je matik chathai je nahan sum aina haijabad mamang su thawaina chathan gen chathan mam yaw marak nata nahan lepan me series da bu khoi gi nearly 7,000 troops ne manipur habelam da lay se nearly paramilitary and the central forces da yaw kan 65 to 7,000 ne lay se Assam Rifles Habigera Army ki Para ki Special ki ITBF ki RAF lo shure ka so Manipur ha lam se de kaino ha ba kan se de khoi ni yengu ya ba se khoi India ki karam jaga da project se irang ngai ga JNK ko adagi Chhattisgarh ki leriba Naxalite ki adagi Ulfa ki leriba port adagi South India ki leriba Dravidian Singh ki issue khara aya maloi lushla ban haidar Ojik yamna koigi hotspot oriba akoigi tasengna hare kan di insurgency prone oriba political demand yam toris di northeastern especially Nagaland amadi Manipur sidasu yeng motho matai haiba tagadi Manipur haiba lam sidi tasengna hare kan di army ki training camp army ki training tawul matungda akoigi nang Manipur gi da chala kan di moi 100 peju helangani aduga akoi ji training dom gi type torbrasni from there Indian Army ki leriba RAF ki leriba akhoi na amtu udriba higo ango bo seleba sing se sigi India ki training to collaboration akhoi Manipur natra gi mo myam asuk leina ngasi wo asuk tha ni pan mapan cha tha le je kari maram gi no moida paisa leitabra makoida weapons leitabra makoida infrastructure leitabra moida intelligence leitabra makoida kai leitage political power leitabra India so moina pioneer So India paibang gamba adugumba political party mana Manipur haibalam asuk okhigi picture garaba phadi phajaga balam se masigi le irang si than nipan plus hena jatha le kari maram gino haibu wang si miam na hang thoi ji adu target akhoi ji noi miam je ka kuin thamje akhoi troops miam training tongna bagi kari haijaba tare sum noi sina akhoi gi kari haitai ne training ground haijaba tare Mizoram gi warang te da special forces में आमगी तवी अदेगे पंजाब तक के तौर में अदुबु हुजिति इरंग लेदन अखोगी मणिपुर चला कान नोय क्राउड कंट्रोल न कमाइन तौनी अदेगे इंसर्जेंट्स न कमाइन थेंगनगनी अदेगे लॉ एंड ऑर्डर फिल्म न कमाइन यंगन यावनी यूनिफाइड कमांड न कई तौनी काय नोगी करियर द कमाइन चहल करी नोय द मेडल कमाइन फंगनी हाबि पोट अमा अदुमाइन नोय लेबिरब्रा काय बु हंग हंगजनिंगे मरम दी इफ द इंडियन गवर्नमेंट इज करी हाइतारे यामना स्ट्रेट फॉरवर्ड ओइना मोइना अखोगी दमक्ता care to be targeti thoiba mishimina sei nahana loinamak lephan ba yare maramdi strategically yengba kan sida mafam ayamba nate kuthona ri imphal manung da kamna mokhe nate parts of Bishampur area Imphal East West natra sigil leriba area khar sida oi Kangpokpi district haijaba tare ko sigil leriba mafam khar sida adu kaki wari ni adu leriba aduk job deployment sina akoi gi
cookie sing control to bungam dra aduk chaw deployment of leriba khoi gi state security myam yojari sisina khoi gi singyan ma chaliba ngak chaliba kangu sing je protect to bungam dra moi gi punsi ngak pi bungam dra ada khoi hangninge tagadi asuk yamna mi thammi je kari manam ngino su kuina masigi manam jine ko khangning se aduna aina laksin point ti karigumba if the Indian government is determined adu tadi within 48 hours for power and kanjeng kamda karimol to nahan ubiranguni tangkun marida lambi chat pakhot pasing se plap thingila kan sida kangla mamang dabu machine gun kill la kan sida it is a show of intimidation dap ti have do adu gi pot to the type to adu hek irang to kan se kra thole no khangre strategically on a labor paramilitary and the military myam thola kan sida thong thale thong da RPG thammine hata mini thong da RPG khilene health workers sakya de pressman ai sakya de ni ko ana akoi ju loinamak ui akoi ju loinamak khangi akoi je matam ama yenga leibani maramdi akoi de green signal to pidri to activate ourselves numai kap na bagi oigera irang se lakshan na oigera masigi akoi da permission to pidri havene maramdi India government ki leriba magi disposal da leriba oziki AK Misra kan haibiriba moi kangu singse Ajit Kumar Dobal gi minga tane IB gi leri ko CID gi leri RAW gi leri Delhi Police Special Cell leri state ki forces me am leri military intelligence leri BSF leri bes moi masai intelligence leri ni tongan in ki intelligence loi leri tane loi coordinate to ngai ngatane adui coordinate to ngamba machinery powered by the akhoi central government na power to adumba akhoi gi kallaba akhoi gi wa machine namna bu akhoi gi Manipur gi leba area khar sida mission miyam gi punsi ngak pangam de haibadi I think mad achobu phagi ma tare dap hai da ko tare akhoi taning da ba mong gi sanjam na hai kan sida akhoi da kenamo uhon ma male akhoi da kenamo narrative ma haijaba tare moi sing pula la kan akhoi pawung amale indubushin na mong na hangmane he is a Marxist ada mana haibadi akhoi gi maitai yen amga kuki yen amga su sum kauna halaga su thamma male and it is a wait and watch akhoi gi policy hai tar maram taga di hojik se division je ani thokre kuki yem legre maitai yem legre lines are very clear ching na song ga yadre hoi sangwang ngamni tare karam thopiro besides ngsi kamna ri bu manna tananda ko na ta ga di akhoi chief minister ne hai ta ga di cabinet minister ne hai ta ga na ta activist ne hai ta ga di su champu chakani kai hainam dai but let's see yeng se waru tagari ngam dre namo so it is very clear maram di kind of bifurcation am tore di like adu larger game plan sing sida tongan ba khoi Manipur da su yawa geopolitical oiba amadi political demands me amle karamba political demands no kana naga gi su le kuki gi su le maite gi su le atagri political demands leiba kuki gi na kukna le sorry akhoi gi jalengam adagi naga gi su greater nagalem gi akhoi gi kugnalem gi issue mule maiti gi su akhoi gi political fight haijaba tare akhoi party kharna akhoi gi political part akhoi gi political demand ama for separation independence gi demand am toine adagadi karama makhal gi akhoi hojik leriba anouba akhoi na udaba khalludaba situation ma Manipur da leirabane si akhoi hosu akhoi gi hap sunam ju khamwe me gi tang ani da sipim thokane have je kanam ta gi wakhana thok khan mangam but mang oin to pot am hojik mang phauner ni this is reality and awa me mayok marak sida akhoi na hojik ki leriba India government na akhoi gi leriba plan je kai plan have Nagaland gi framework ki sorry NSNI am gi su framework agreement nam leyne moi ju flag am de moi constitution ma tang ni mari ne ni se hoi moi gi su tongan ba yang kuin se thare moi ju talks me am kuki gi su moi tongan ba suspension operation tau to da khang de ko but madu effective we haven't but something which exists on paper I jab tar on a tripartite koi gi India government Manipur state government ade kuki gi KNO KNF UPF ki moi mak ta leina ba adu gumba su hajab tar adu su di han da gi hona maming gi wani
mase effective oi de have ko kya igre ke myam am loi khana ba ngatane adu tagri why is the Indian government still interested kai do gi interest lei no moi myam thambagi adu tagri government of India na mai tongan ma plans lebra hayeng kuki su noi jaga ma legre moi na hu ta le se union territory na tra territorial council sigum me am ta lai ni but masigi se territorial council le nakshal pai pot am le ne khoi chang mangam de moi tongan legre moi ju kuki gi su moi gi le ba MLA ministers loi sakre moi gi bureaucrats sakre police sakre doctors sakre judges sakre you name it loi sakre ne other committee of the sakre ne akoi bifurcation ni tawra ne si matung nong trifurcation gum ma lakatra wari ni ko na hajeri se akoi ji huji yamna gray obe area am da akoi myam manipur myam je thambiri aibidi hayeng kai tholakano haje khangan daba amadi huji gi thongi be pot sak to akoi andro gi mai mulan da gi mong da khajik fit tawra kan sum leibra haibigi analogy ma akhang a hina su haibi ado masigi film sina koina ujari se adna hayeng kai gamba irang anadagi conflict solution gi haijaba ta ga di conflict resolution haibidi mafam khuding to loin tawwa ta ne matam changi effort changi nakan animak changi but mediator am changi adugi mediator duna India government oigera amana oigera kaimo moina to ka ta ga di moju lila yeng si hainagi leibi mong am tawe while akoi siba khotpa myam they kill each other happy pot amada ana akoi su khara khandara kan akoi lebi intellectuals academics adagi leiba interested parties haijaba tai masi je pulap khanmina ga phamina ra kan sida resolve ama lo mathok ta tari akoi na hujik kai to pata ga de what is the way forward akoi choina gi ba myam lai ta ka su sopna gi ba myam lai ta ka su akoi mistake myam ko thong na lai ta ka su politicians or be ama or be bureaucrats or be anyone masi myam se pulap akoi will start from ground one nahan hoi aramba tengol na ga to bi du su madu gi start na mo ga dra adugi pot to the akoi myam se stakeholders myam se pulap yo hola kan se da yam peaceful oi ba yam diplomatic oi mom the kind akoi violence hai ba se akoi masen internalize tok da hai tar akoi masen ama to oina punna khunai ama oina punna ama magi asoya ngam sing do ngakthok na ra kan se da pulla kan se da akoi yamna resilient oi ba anu adugumba community akoi gi yam resurgent oi ba manipur ma madugi idea ma da akoi na thabok tawdaba tagadi hujekti akoi gi kawi koibagi naming nanang hotrong ho haiba ising no haidi haidingi jum chatkhibagi mong da adum lainin main thamjage thagachari oza jana su amna marik chuma thambikre ai babung da mathang da hangjaning bese babung jana su thambikre khoi gi matam sang na tathar aba violence haiba tare complete 9 month akoi chahi mu phau phajala ka dure haiba yare so yamna sang aba irang matam sang tathari bese ngasi phau ba khoi gi lusin bei mami de dum ta de khoi hawrak pade su nei nar lai masi pamu akoi gi karamba mawong da lusin ba yagani ka haina babung na kamain thambini ba masi buro lusin ma kasi lekti se bharat sarkar da liri thoi bai issue sing se bharat sarkar na 90% se mana masi ge daitha logadabni 10% sina akoi ne thawa sadaba bharat sarkar bu kiba manipur lengak na ngasai double engine ni na khoidi achobi engine dudi adugi kanagi makok ta leikhrabani na maning da janba dudi chen da ya dawagi dum spare tire gumba jani bharat sarkar na tawge harite mase numini ni ta loi bi jai tawri ba puri mase manipur lengak ki ashon basu angak palei manipur lengak ta thoidok khendok amuk se shon ba jat se kanan hai de meitei minister masung mot manadaba MLA masin mot manadaba meeting tawre kore laktaba apaba saruk hairu bada thawa sadaba masigum manipur se mai chak tan pungtum to che mai chak padi mi shidri akoi de mi se directly hardly base suspension of operations se aina mamang de kohima de queen leni tanja da nagaland ki paper de toin phangi Mr. Ibu bina mana chief minister wari tanja the sugi illegal activities paisa munba khotpa nomoi puraga mai kem ni thado ga chatpa khotpa mingo the threaten toba extortion toba samase rampant torok I have nagaland post ki paper the toin ko u phangi
अदुना ताकपदे मोइसे हानदगिसु असिगुम लमचत फत्तबसे केमदा लेतब तौरई मिस्टर इबोबिन सोइदन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रिपोर्ट क्या थारमगनी तौना ngasi chahi 10 muk surabasiga government of India na karimtang masigi tamote action proper action makoibu nakoi siga leigedabni nakoi thokpa yade nongmei noi soidram paibi yade nakoi de show ama piri show ma Manipur government de piri natra Bharat sarkar da nakoi ni pullaga show hangdoga nongmei kyam leri check tawudami noi de thokpa yade haiba adugumba order bo sil leri bani asi puna makto haji halali basika dai de nongmei na Manipur police और नते ब्यूरोक्रेट्स मैम चखिब मैम डीजीपी एलएम खोतेना माना अदोंना पल्लिबो खो ये लाइट मशीन गन हाइबतो मीडियम मशीन गन नि अदि हाइजिगे तबने अदि मथकता मुसे बीएमजी एना ब्राउन मशीन गन अमसे लेडी है आ चाइनीज की एग्रेशन दा अमुक लिशिंग अमु चनी से मिनट अमत कापा अखोइ स आदा अंगांग उनिते कॉलेज तमि दा आर्मी ट्रेनिंग तौरिंगे तंजद एमएमजी बीएमजी का साथै खरबा तम मी से उजाव को से कक पयानी अदम साथै खरबा अदु को खिल्ली से अंगक पड़े करमिति के हाथ का दोरिगे व्हाट वाज द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by mounting that BMG or the MMG ai thi pun hari krishna mai pe mase manipur de mi kya su uram moi maram di asu mase kya thok to ban adun ta pa angak pul la na ma thon gadore haidan anticipate tawro khabra government of India khoi adu mamioi natte akoi je peace loving people ne government of India na ko ne MMG ka mounted tawro thammi bado manipur de adu de ngak adu to bang thok te ne. We are not that kind of a dreaded or this anti-social elements in a suspension of operation. You are encouraging, if I am correctly understood. Nakoi ne tahun mani, nakoi ne mokoi bu phade, nakoi ne mokoi bu nomoi pare chalale, halali budi kanana halali, nomoi kanana piri, directly or indirectly. You are responsible, government of India. Madam di nakoi na gini order ma jadradi, phajal loke doge. अखोई ये नहरों इच्छा सिंह करीगुम बीबीएफ के लेरी बीडीएफ के लेरी अते लेरी खजितुं नमय म लान फार वद फार ग लोयने तन जेल थमजल्ली अदि नखोन खुल्ला नखोन पूरा लोयने थादो ग तहल्ली ब हल्ली बसे कैन यू डिनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू कैन नॉट इट यू आर बिहाइंड द sin if not you are pushing them up चलो भाई आपकी होली अब खून का होली खेलो है बदो अदु में भापतन अदुना भारत सरकार ना मोने तौगे हर बदे पुंगनी दे लोने तो बंगमी तौ दपा से कनना अखि पौजल चौबा साहब ने पल्ली नेशनल हाईवे से इंटरनेशनल हाईवे ओल बनी अखि नेशनल हाईवे 2 से इंटरनेशनल हाईवे ने मसकना की मतोना भारत सरकार मतोने नेशनल हाईवे मींस इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल फुल्ली अंडर द मणिपुर इट इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नसे पोचे ममन हाइदे अमतम खर ममांग हप्ता अनि हु ममांग दई मेघालय के अति स्टेट खर चलुबदा अदुल पतला मंगा पीब अखोई कने दुबु एंजंग न पिसे लुपा हुमुत्र मंगा पीरी ने आई हरे कोक पैनी ए लेबन हरे कृष्ण सुमाइन तौन तोडिस कयम तांग खरबना असिन तापदि को से लेबे याद्रे अखोई हिंगमंग नमदे भारत सरकार न कोई खंगी ने न खोय न कोई स्पेशल ब्यूरो लंफेल लेरी न कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो लंफेल लेरी अदिगी नकोई की सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो सु लंफेल लेरी स्टेट इंटेलिजेंस बुद्धि फड़े माई लिमिटेड खर लेरी कोले लोइने नकोई खंगी बने लोइने उड़ी बने न करी तमुक्त नकोने तौद गेने नकोइना फड़े मसिन भारत सरकार के मणिपुर लेंगा नकोई रिप्रेजेंटेटिव रेदर देन नकोई रेसिडेंस कमिश्नर अदु तो हजिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से तौगुदर भी इरंग पुनमक अखोई एंटी ओरिबा मियोय सिंह मणिपुर थुगाइगेन तोरिबा हाललिबा मियोय सिंह से मखोई मूवमेंट मखोई पॉलिसी प्रोग्राम अंडर कवर द तोरिबा पुनमक से फाइल कलाई द मूव तोवी करी रिकमेंड तोवी हाइबा पुनमक से नखोई मणिपुर दी जारबदी मिनिस्टर मादा फम लेयुने मणिपुर द लिमिना नखोई करी दरकार लेगे यू मिनिस्टर यू कैन प्रोटेक्ट आवर लाइफ नंगी नेम दिगी नोई हेंद्रे नखोने मी मचा सीरग ngakten no chatlaga no tawsanari bado adu de delhi chalo phamu no kali no na pursue to bi jam darkar lei file changing to bi jam darkar lei a example the p 1 minute with the permission of anchor protocol hai bi wahem lei ne ko
protocol kasi ay ki darkar jam na later but the protocol the contravene or mad thugai besu jai ba protocol se channa bi he se ai ana ba saru ko sen hengel labadi ai protocol doctor ai pung musu la kan ngai bu ja mai mai me chalu bu jai ba doctor ai khang mangam de ni si ge do ni doctor nang officer la kan ngai ba yu wa ni doctor nom ti yengu no ha bi mai protocol o mai yi niom do mad thugai bu jai Nagaland governor malam samal dattaitan masa DIB oina lermi ai ma ka lermi chahi mari nga lermi ai ma DIB or wadi dum khangdari governor rusum khangdari man Nagaland government gi lupa crore cham janghairum culture department ki paisa se special sanction tahun ba haidra man file se government of India the move tokiba खर थेंग तो रहे तो माने दिल्ली तो मीटिंग तो वो तंजादा कल्चर सेक्रेटरी से नोट ब्लॉक ता ले रही तंजा माने स्पेशल परमिशन लोरगा मैं परमिशन लोर चंग बदे कल्चर सेक्रेटरी से करे है कि सर you could have invited me I could have come to Nagaland house no bhai I want to have a cup of tea with you and just I want you are my neighbor I should say mane cha cup am thakke lapani ne hoy ne sar kari to sigai oh nang shaugunu ay 150 crores ki East Zone के cultural center Manipur दिगी लरी है बम मयाम cultural के फाव मयाम न कोई दी मुल्ले के थांग के Nagaland पूरे का culture की Eastern Zone की Nagaland थांग का मीचाम जनी चहुम की employee Nagaland Manipur द फंगे बदे दो न कोई ने तहों द बदे मीने थांग का आद चमुको द दिमापुर द लोइने पूरे चक्करे चाहिए को दिंगी 100 crore 200 crore sanction तोड़ ले अभी governor दुना contraventions of protocol चल थोई न courtesy call अभी निमित्त को मिनिमंगाई मनुंग द फाइल मदे क्लियर तो ही पाउजल साहब अच्छा वो सब जस्ट मिनिमंगाई मनुंग द आई फाइल पर का कोरो हेड सेक्रेटरी दमो को खुन तोरगा कुदक त तोखरे म सोल्यूशन से सर हाइबर तदी तोरुक तबे जा रे बचन तंजातदी प्रोटोकॉल करिनो ने नहीं मिनिस्टर मणिपुर तो उबे जाइने शेरे को तो तंजातदी न कोई प्रोटोकॉल तो किसी मी मिनुंग शिकांग मणिपुर लेद मणिपुर प्रजा में कल्लु हाईवे वानी अदुना मसी प्रोटोकॉल तोको नखोई फिरन हाइगर प तोको नखोई सिंपल मीम ओयु अदु नुदा रमाय तिंगोल न ngaktum ne thadu yaroi naharu ngaktum नखोई ने दिल्ली द फम लेद दिल्ली द न खोमुने मयाम दा नु या द ट्राइबल यूनियन की लेडी मिस्टर अटवाले कोई लेडी नहा मा मिस्टर महेश थोंनाउ जम हाइगम तवी मान मिस्टर अटवाले का से कैरक उन्हें दी डिफेंस मिनिस्टर अनिरक उन्हें मदी कोई होम मिनिस्टर उन्हें अतिश कयाम उन्हें खुद न तो मा जस्ट यंग मैन अमन मथंत विदाउट एनी कैपेसिटी द चल मान तौर कन्विंस तो वंगमी अकोई मिनिस्टर ने इंफाल दिगी हेल के नको ने चलो जा करिगनो मणिपुर कायबे तरदी सिगी पालेबो मिनिस्टर सिंह मथक तलो ने फिक्स तो गदमने नखोने लेंगदबगी नखोने तौदबगी नखोने खंगरीरा नखोने कीरीरा नत नो ब्यूरोक्रेट्स थाओ नो चीफ सेक्रेटरी खंग मिस्टर बिनित खंग अति तो फार कराई कराई ली करी जन को थी हल्लु फाइल तो परसु तो कदम चली करी ओदबी इरी करी अचुम इरी करी ओगे ओरेद्रा अखोई दे डू और डाई क्वेश्चंस ने मिडिल लंबारे बे से फंगु तो कसु काई दे अखोई दे मांगी बनी मसे कोई ज्ञान तबम तोई मनमदन कोई मसे पुनमक मयाम प्रजा लेंगा नाहरुन पुनमक अफो पुनमक तो लेनी इमा इबन इचन इचा पुनमक छात्र छात्री पुनमक अखोई ल ज्ञान तमनि दरकार ले अखोई मेसन खनबि दरकार लेते अखोई मेसन फुनबि दरकार लेते अमने तौद अमने जेल होइदमनि लैया कसुतान बिउ सिविल सोसाइटी कसुतान बिउ सिविल सोसाइटी सु गवर्नमेंट गतान बिउ गवर्नमेंट सु सिविल सोसाइटी गतान बिउ अमत ओइना कर्मनि मणिपुर सिंगाक्षी कर्मनि डिमांड में तो घी दो कर्मनि चली फाइल से करी इरी कदम चली ओइगदरा ओइरिदरे धाइसे मिकुप तमसे तानबो ngamba पूरा अखोई करी है कोई मथक्तगी ड्रोन ने जेंगदोंना अदुमाइ तो ने जेंगबो ngam मी खरा थारग दिल्ली द थमद्रबदी सुंगा यारोय अदु खोय यम होनबा यम कन बताई नते दि मणिपुर लेपाक से मचेत तागनी ताब तारदी हजी की लेंगा हजी की अखोई मयाम लेरिबा अखोई इचाई सुसिंग तुंगदा अखोइबो अभिशाप तौगनी हाबि थमजगे थागसै पाबुंग थागत पाबुंग याम मरिक चुमा थंबिरे पाबुंग अमथंग sei oja kano oja paujel chawbdo oja da hangjaning bese oja akhoi gi thoiba irang saida akhoi yam matam se yam sang haiza batare sang ma saida akhoi gi state laingak na state government ha batare masi je laksin bangam daba aduga akhoi gi central kano sina government sina masi je akhoi gi
mayam su nai dan lae koi zero se horok padai laksin ge losin ge haragani 24 hour da adagi di midangam da adagi pung kun mai smai losin ba ya bani habe mayam laikre adu center na mastai da akoi gi asuk puina matam sang na thama mapan mapung pharaba misi mina mayam tho obase akoi amuka su haiba ngamdri ngasi ngasi maksu akoi tawra isne duga taseng have the we living with uncertainty haizaba tare kadom de mukapsilakani adai mi kyam amu sini kyam sokan habasi masi haiba ngamdaba yamna duki matik kan wataw da lai bai du oide masta koi gi state sina selection state government selection bangam daba aduga center na su masi laksin daba haizaba tare si thamjaragi masi kari ge be ajana ma thambi center na laksin ning daba hai mai thamase state na laksin ning ta ga su se ai ke haijage akoi gi state police haijaba tare state police se akoi manipur haibal lam je apspa leibal lam amani cities da makal gi violence kyam thena gamne makal gi mob protest myam thena gamne akoi na hayu da su yare akoi masi history na evident ojarabani puwari lei horabani adu manipur police commando manipur police ki hai singam dilei hoi credit laita de pi batawne police ki phabas lai phattabas lai police ki phabajim da haijage phaba haita gari akoi gi state police se series the all communities joy ko aduga any irang tholpa kans da police commando singna adum akoi ne khangba de dum nga alai maram di local ne mo ahal la man da kamai wai chani khangi mera pa bi de kamai tawni khangi yamna pharak ta mi sing da kamai tawna sei thangani khangi natra oi occasionally conflict ama laita ga di madugi collateral damage in lai batamne mishi mina is masan tamne but learning a point the Manipur police is also one of the most experienced ne khanje aigi experience haija batar in crowd control haigera mob control haigera protest haigera ama togera na hangai tongan irang me am thokre imphal manung da adugi manung da akoi gi Manipur police na dum control to bungame handaki matang tawdri kari ha question the wine nice aduna akoi gi nahan masi aina haibana te former CM amadi huzik khangbo ki MLA okram ibobi singh amadi MPCC gi chief mega chandrana nahan haigre article 355 se masi gi manipuram chalai haina article 355 ki wafam se di internal issue da akoi gi internal problem me am leba se law and order gi issue leba se home department ki magi makha da legado pot se center na pai have just one step away from president rule ko ana 355 ai base lebak se kangkhong sare aduna center gi intervention mathau tai haiduna tawri ine akoi numit no fange aeroplane myam pare ba ai sa hajire ba sipai myam lai ba at the same time nupa ma thare kana no machine nu pasi haiba kanda center gi envoy Mr. Kulip Singh je kana no ba ta gale ma ke ulai no Manipur magi mathau se kai no alta gadi mana hoziga have unified command gi chief chairman je mana pare na adu unified command hai ta gadi hoziga le forces me am do unified meeting the mana chair to have ni man top have ni oi adu ko tan te chief minister gi paview le magi rights me am le ngoni adu Manipur di karam ba lila am to ge ha kan nan hai gre mega chandra na so akoi gi honorable CM han former CM na so hai gre article 355 Manipur lai kan to ge hai gi pot am tham gre adu tagdi CM amade akoi leba political leaders sing sigi home je hoina pai dre have law and order gi leba sifai gi leba nomai gi leba simyam je akoi state hoina job akoi authorities akoi di pi dre akoi kuta lei dre have adu tagdi state na pam ta gusu command to duna resolve to bune manam di sagondu nangna phajalo har kan sida phana nabagi yachandu nawon pi ta ga di tung no question chena ta na budi aponte adu silaliba sagon du anytime akoi gi India government na lakshan gi hata gadi ai nga sa haijeba mi 70,000 ko sela pha ba kishina te haijab ne haning aina haiba sagol du conflict ne haijari ana masiki post leibani na ai mota di state amadi hu center na hoji Manipur tori port areas di thabok sing di yamna kari haijaba tare covered haijaba tare overt na ta mapan thong du uba khar suna ta manung thong da akoina udo pot me am lei for example rapid action force na akoi gi second da yum mai thami kai akoi pawom to jigina moi mathau je Manipur da akoi gi law and order da
अखोई एसेस तौब लाइने हाइबो कांगुदुना नौं लापा कांसिदा मई थाबा यौरमी गाय थुआयम यौरमी अदु तागदि अखोई मोइगी मथौजे करिनो मोइदा कर कनाई खुजिनो होय अखोई खंजेनी कनाई खुजिनो सिपाइना अदुनि मदुगी पोतु लेबनिना अखोइना ग्रे एरिया मयाम ले मणिपुर करम ग्रे एरिया ना आइना नंगना मियाम उदना न सिलिब्रो हाइबो क्वेश्चन म ले सिगी ग्रे एरियास द सेंटर नो हाइरिस अखोई थबंगते सिदि नोई स्टेट किनो स्टेट नो हाइरे अखोई थबंगते अतर अखोई मियाम से मरकता बिटवीन द डेविल एंड द deep sea हाइता बतारे अखोई की नुंग अनि मरकता लेबा अखोई हा द ओला एन खलन मैतै खुनाइसना ख्वादी कम्युनिटीज न ख्वादी के अचोब बिगेस्ट लूजर हाइजा बतारे मसी ओइगदरा हाइबगी मिपाइना बदुगी वारिने हाइना हाइजरिसे अनु वायलेंस अदु दिंग साइन हाइजेब अंद्रोगी मैदौना मुथत पिया देखा सम चा कानसिदा करम माइके द थासिगे हाइबी पोतुसु मानु मे आमलेन अखंगै सिस माइ हाइबिन pabung dalak se pabung aroi bese pabung na khoi tentak tham biyo pabung akhoi gi ngasi gi akhoi gi dialogue ki kano so ori ba topic so ori ba nong nong me ka pa hogalak pa duga akhoi gi irang gi sung kan khalak pa sene farakadra ha sung kan khalak pa sene masi matang gi da pabung na ngasi gi kano se akhoi gi lotion boy na matem tang mase irang ne mase loi doi maram di mi de do or die ne to rev sing she aina lupa mi gi jum se ina takshan loi she aina hingon ka base inchi aina phut ama kolaga aina takshan na tawre aber par indho ni indho so aina mu inchi matang khajitang adu so aina mu khopcho lawre di inchi ma se kashu nati adu se inchi mu khopcho lo adu de ai di kana hori kharati adu ge type ne tawri pulma se impossible ngaktani oibi jatabu ngaktani haiba chin kuki jo haiba terrorist groups in tawri sing se mase oibi jatabu thabak ngaktani haiba se oina ma tahun base अदुगी शक्ति मोइद लई हबा अदु अखोइना कोमथोपा ngsaina haijabado referee se kana no ite government of India ne government of India loina khangi bani mikup bazar dang se nga thoktre loina governor kadai de chatli chief minister kadai de chatli everything minute to minute program tawrimi masai professional ethics ai haijar ai shamak taru manina nong tadre adu se ko ida bujade cheng bazar da koi thoktre karinu thoktre koi jini truck mayam laktre adu koi ida bujade nga chak injang phangtre adu koi ida bujade everything knowledge se government of India da koi na state level state ki da government da minute to minute program koi thai mase koi evening or morning afternoon the first information second gi last gi special information makan mase hauna bini mun da koi to khangna government mase kado mase ingba sunga yagiroi manam di inghan ge haiba tarbadi ayamba natraga koi Manipur da praja ayamba 34 communities koi myam manaraga Durga Puja da Ima Durga Nungtakti Kumdharaga Mahishasur Haiba Iroi Sathigrabi Iroi Mugi Rup Lauraga Sathigrabi Hinchabasne Dunia Tum Hatke the Durga Nukumdharaga Hatlaga Chakibado Adumani Koi Miam Pullaga Makoi Lamhen Bamioi Sing se not all Chin Kuki Jo but these terrorist people Makoi solution Mataba Makoni some papa some hinjala kuni some handuki the karamina lance loike the gine there has to be a final battle se kanano referee se government of India ni adna government of India na ngairi usba ku final gi football se nang tohningi ba ngairi ra natna final football se tohunda dana pare no piece to ko no corner no ma phajina atmosphere phajabda sano ko haige todira mase government of India ta leire anyway Manipur the le praja mayam be ready no mai pai banate but be prepared it mentally physically particularly MLAs na koi ministers mayam na koi uda akoi diam na nuaite na koi jibose phammunabagi bhapta leiri akoi gi tako ward dona phamgi tamata chen bai pesa pi de department pi di kari togani ai mo MLA ngata ore kari dei mai thori ponte dei jum ai area idil yang dan kar loire tribal kanam ta basna te da ati de chani actually mai just school chakra chasna kwakiten chasna kari kai segment chasna high wakan mentality do na koi na kok to de seng do na koi ni kan ndur bise na koi shon mading ni tawri bise why not you take a firm decisions government of Manipur you all 30-40 MLAs you take a firm decision, a tangible decision. No, sit over this, sir. Shini, Shini, do you have courage? You all ministers, you all MLAs, no 40, Nagaland Kangdi, Mizoram Toriba, eh, sir, Mr. Prime Minister Haridana.
नोन बायोमेट्रिक की तौर कोई तौर नोन अखोई मोई मैम की रिकॉर्ड करी पर्टिकुलर लो अखोई तौर अखोई ई ngakतनी रेदर नंग पैसा थादरू अइन मोई मैम अखोई पीजे पितन स्कूल तमली मफीबन सेली लोइन तौरी पैसा पितर जरम थंगन हाइरी सेम थिंग ललदोमा सुमन तौरी मयाम लोइन लाउ नोई बेकुनि सेंगमुनि सागनि सिगल लाकनि इंडिजिनस सॉरी अखोई इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड त लोनि पिसन गनि मोन ट्रेनिंग तौगनि मदि आधार पिसन गनि तपन तौना कोई फेरजोल तौर चुरचानपुर लाग मणिपुर द लोने थुंगनि अखोनी से थिंगबसु मरम द मीडिया ओपनली दे आर कॉल्ड द नुपाई तौगे हरबदी should be bold enough Manipur मेते कना लेरुम अदुई तौब ngamba I think Manipur honorable MLAs नुपा थोक्सीदा इकाइदा मचेत ताहनगनुदा नुपा थो मणिपुर हिंगलु नखोय बेखोय नखोंग पाइन खोरमगे नत्रबदी पुंसी चुप नखोय बेखोय हाइबद नखोय सीबसु ngमोय न सरगसु नय कारोय नय पृथ्वी सु नय नुंगाइ लेरोय आई फंक्शन बुदिंग नय मरमदि हाइगनी नुपातो मणिपुर कनबिउ अखोय तंगदु लेतन लेहनबिउ सगे गुंत्रा मडी UNC गुंबा ग्रुप अमन थोरक चोंथोकतना हाइरि सिदि मणिपुर लेंगक नखोय करि खनगेने नखोय चौथोपम थोकत्रो नागास आर much wiser than to us मीन चही यांखई चही हुंबु मंगा हुंबुत्रा ममांगदगी करमाई करी तोगुनी करमाई तंगसे कोई पौजल चावने पनगेदो फ्लैग का कॉन्स्टिट्यूशन का ngतंगाइरे अनि सिगुने फंगदोरे आदि अको इंडोनेशिया दिगी स्टिमोरदी पोरगा कॉन्स्टिट्यूशन का पोरगा चैतरा मंगा ममांगद लोनि सेमने लोइ लेरब नागालैंड आई मीन आई उजरबनी मीन चही चा ममांगद खल्ली अकोने चही चा मतुंग न खनबदना अखोय वासे मीन उशित पिदबा मणिपुर लीडर अतुना मणिपुर गी मयाम पुनम अफब सरुक्ता अखोय लेमिनसी अखोय गी लेंगा कंसी सगे पुनम लोने सपोर्ट तोरी एक्सेप्ट दिस चिन कुकी जो अदुन इन एनी इवेंचुअलिटी करमानी फेस तो गुदागे हम खरमसी यादरगा अखोय अखोय लुक्थसी यादरेतरा नोमय पाइ बताय के तो भारत सरकार दि तौरय भारत सरकार दि मजा लूट रहा है अब येंगमतनी हनगी हनमंदी मकोय सिंपैथी खर लेरिने जनजाति की ग्रुप से सिविल ट्राइब का हुई मोना अखोय से तालिबनी ओय मोसे खर सोतनली होबने खर मोसे जेंगसीदा मेती दे खर चखोबने खर सीरसु खर हिंदू अतनी या मेजॉरिटी सीरस कदु उरागेदा मोदे लाग अखोय वा माइद मोदुम चखीगनी सिदे अखोय मयाम सिरि यारोय मोसे हो हाइने तौरखीगनी मोते मोय खर चबिन जादे हाय वखन लेबरने भारत सरकार हाय नोय लालेदि हाय यारोय नोयने थोलिबे इंसिडेंट पुनमक इट इज अप टू यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नखोयने बुने मियंग फजने जेंगबा भारत सरकार वी सल्यूट यू नखोयने फजने तौदबनेना वी फील दैट वी आर नॉट एन इंडियन नखोयने कोबी इंडियन ओहेंदबनी अदुन मसी पाक लोशनबे यारोय मखोयने भारत सरकार नत लोशनबे ngमगनी वाइन चपचाने पीभम थोई मणिपुर पुनमक प्रजा पुनमुक सगे कुंथरा मरी पुन्न खोय म्याम लेमिनसी मणिपुर बिलोंग्स टू एवरी सेक्शन ऑफ पीपल अखोय थगली पर्टिकुलर UNC ओ अते सगे पुनो थोक तौरिबसे मोइने ज्ञान ताबनी असी हरगे आई मज थमजे लास्ट राउंड थगचरी पबुंगु थगचरी अखोई हजिक वा मियोय कनोसी लमदमसे लै प्रजा असुके उति वाबे बु खम थेंग हाइबदा हाइमन बथोक्ट्रब हाइबदो ओइरे मरमदुना अखोय अतोक मतमदा इंग तंगदु लैताबा शांति लैबदो हंजला आकांदा हाने पुंसी मरेंदा लैनना बेदमक्ता अखोयगी लेजिस्लेटर सिंगसु पुल्लगा मसाना खुदेक पीरा कांदा निमित 35 गी मनुंगदा अखोय सेंटर तक्सन बा मसुंग थबुक ओइना पांगथोकना बखोनगनी हाइबसे मसे सेंटर के साइड के सु अखोयदा वरोशन अमा सोल्यूशन पुरकना बगेदमक्ता यामना अखोयदा आशा पीबा हाइतारे वरोशन पुरकना बा याम कंक्रीट ओइबा अदुगुम्बा थाजबदो अखोय पिरकपसु ओइसनोइदो अखोय मदुमसु अखोय यंगसी ngamiनसी लोने नांगसी के अखोयगी नोटिस विंडो की अखोयगी डायलॉग सि मतांग से लोइजरे अखोय ngasi की डिस्कशन सिबु सरुक याबिदुना मपुंग फान बिखिबा काय खुमनजरिबा अखोयगी पैनलिस्ट अनि ओजा सोनामनि पोसंगबम लोनेना ओजा पाउजेल चाओबा ओजानि बमुक सोहना थगचरे ngasi gi oinadi notice window na sandok chaba notice dialogue matang ase loijare ko manipur thoiba tongan tonga ma thaudo ko toksing gi matang da ko issue sing se khana nei na bagi tanja do ko pura ga mira lakjage miyam da ko khudol tamjage miyam ngai tu lebiu miyam amuka so na khurumjari